Hello. The Chinland Information YouTube channel in Tuchun mipi ne thaikan du ngai me Donald Trump US President tling tatakmo timi kha fian du mi tampin num cha kan si khotok ten fian tar ka bune jom lai I tu zang lai cho chinram thongpang se lai tlang thongpang ka ban chim ma lo the Chinland Information page tu zang live a chim kho ka bune jom te lai I Trump kong hai se thongpang chunga kan lu lai na ka chim ton ban to kan YouTube channel hai subscribe like rakam bom thano subscribe nan to achun ni fatin thongpang ka chimi automatic in phone lut lai thongpang nan ngai khopeng lai timi kha masbia chim ka vando asia chun Trump kong kam lut lai Donald Trump le Harry as US President sitting in achuve mian se ama US phoning le kaldanin vote zanhi le somsari atling masami kha US election a pakhanak ase president atling mian se le tutinga minu tampini election kongai petla in vote unreal mi adiri lo ante asa vote unreal mi cha adilo na in Donald Trump ka was a khata ever zanhila somsari chunga zanhila somkole pasari amu chucha Donald Trump ka zakhat president atling chang timi kha mi pisna thanka vandu 2024 in 2025 atang remi kumli chunga valai mi picha president ka Trump pek ding mi le United States of America cha president to ding mi cho Donald Trump ase chang timi kha zakhat fiantar nak mi pisna to ka vandu atua atang mi vote reading poll ke cho Harry cha kin solamang ai lo Donald Trump cha zonga solamang ai te lo atua president atling chang mi cho Donald Trump ka se ka timi ka fiantar ka vandu ma ko he petla in D party poll ni Republic atan me Donald Trump poi sinha se Donald Trump shol nak angkol chumali wa sithan asna ai mani hin zai bi pa chola lo e chulhan election an thoklan pi zonga chun election le zonga khan vote thak le zonga khan Donald Trump pal nak la shol nak phunkip angkole khot be chai zonga tampi aphan Donald Trump lila zong kal kau asna in antai khol hailo aron so ze ronga tia chun Donald Trump him pathiane President one thandinga athimi city afyang amali lania chim tuchun election of andin huwa Donald Trump ni affairs poll haila atan tun hala dir kam tun ham haya achim mi bia tampi laka thongpal ka vantal du mi chu zaida city achun Donald Trump ni election lewa sa election hana metheleng ka ka tong minung lai ka ma cha thi ding ka sakau asnai pathiana ka kham zero da pathiania akan nuntara ka kham ti achun US President one thandinga pathiana ka thimi ka se chitia ka thumi ka se cha methel kon ni khlep methel kon chung ka luat in thina chung ka luat ti mi ka tu chuna mi pis America mi pis na Donald Trump horkain achok mila chim mi se chucha Donald Trump hi pathian ni athim mila dir ka mi city ka afia Donald Trump president turbonga kamalai mi chung sa chin mi chungen kol mi phun chungen chun amalai marang lai thazang achia mile anom no mi tampi kan kon na na zai tiok tha pathina thim mi chu zai tiok tha tai ok tha lo chata timi kha tu jana chimchi ka vandu mi se chun Donald Trump na bia chim rumi cho America mi pi American mi pi cha daina ka phur than la e American rompi cha daina ka sor than la e kapung ka ma umi viltia cha daina ka sor than la e nam fanu nam fa pa cha daina le dangam nak kampe than hala e ka si khotok ten sol ti mi kan nak dilak in nan cha reng ka thun la e kan dir kam na lai ka si khoton ka zum la tin American president har atun mi avoin hina president kan tum pek mi Donald Trump ni achim la tu zan lai patha ti khami pitam pini atuda
election Donald Trump President lin mi kong pi tlai kan ram kong pi zaitela pi tlai mi ham ti mi khomi se American President la atharin ko se tampi laga peacemaker jo Donald Trump se la Donald Trump chulhan arian toning betu ka atun thana chon zakatela tutan President atlin mini hen koram tampi bom la e me onhan rian tu na tampi adon la e chon me onhan abom tu na tampi lam phi pya ken hala asna tu kum chunga chi Donald Trump ni zai pi pa atu khorla lo arwan chu mai kum lo in ken atu December thla chunga hin Harris ne atu Harry Kamala ni certify ka tu la e ma tu hua January thla in Donald Trump Bible chunga bekam nak atola i US phongning te in thila kal pilai man hu longa Donald Trump ni bitak te rena thon tela i abom du mi ram abom tela i atun du mi rian tun nak nol angai tela chu cha tu kum chan Donald Trump ni korami picha sa se madang kadang cha rena tuang khorla lo tim jong kami pichna thanchi ka vando la ato pakhat ka van chim than du mi cho Donald Trump ren President atun lo chung Joe Biden President tun chunga ram kip ka do na ka chok e boy na ka chok ram dang slo long slo in koram tiang a boy nak pi a chok chang tua ka chim tu mun chu Donald Trump chul ham beto ko rena tu na chu ani chu peacemaker ase de nak atwa tu de na phur tu President pakhtasi asiban to gen chul hana ara tu anding betu ka tu na chon ram tampi abui mi ha ram thalai de na phur thang ko lai tim jong kha mi pisina chimchi ka vandu mi ase mi pi jong kan nangam ko se nine thil pakha belte cho kama koram mi US kal nak ding cha chun lam cha har ngai la Donald Trump cho aram cho ani cho aram cho him se ti bak e aram aveng bak mi si cha aram mi phundang aram chon lu tam tok lu adu lo cha chul han zon thai ben to gen chin mi pi cha aram dang US alu cha har ngai chang lai asada ma ko happy lai ka chon zagatila kalong re thai ok salau aron cho kan ram ha adam thla ni mi phundang ram fakal lamang kan ni jak jong se chu cha kan ram adam nuwa mai le ya kan ram thatika foiten lu khole kal khose te ko lai chu cha tu kan ram that lo ko happy lai Donald Trump President atlin ruang e rab dang kan kal khoti lo ti phunin arot mila long rok mi tampi na long rok thla se lo kan ram that khonak ding thua Donald Trump ni koram mi pi cha rian atun khonak na thla tu cham ko nau si ti mi kha chim ka vandu la dong nak lai chim ko vandu mi chong atulio Donald Trump election avandi change president tuan chang cha mi pi jong mi chin mi pi cha sa se koram mi pi cha jong a ro chan ok tam pi thila kau ram sar siam na kong he pi tla in kan ram dai nak atlun khonak ding ko he pi tla in ti mi ka chim ko vandu mi ase Donald Trump he US president atling chang ti mi kha tu jana mi pi sna thon than ka vandu mi ase ke mali koloni ke maloni ka chim mi slawe ama Donald Trump lilania Tuchun phun mi se chun Fox News se kalai US lain official media tampi thongjam tampi ni official dem phun chang mi cha khan sina sharing ka vantu mi se le ma vil ka Donald Trump Tuchun atlin na ko he pitline kan chicken ro khom se lo adona cha ka vani du bin ha cho kan YouTube channel hin subscribe to ra kam phil pek hlau ti mi kha ka van chim do